Molweni ake nginibingelele bafowethu usukwini lanamhlanje. Sinibingelela kwi channel Umkhanya Kude TV. Siyabonga kakhulu kubantu abasubscribeayo kule channel. Elami igama nguVusi bafowethu kuyona le channel. Into engizothanda nje ukuyidlulisa kubantu before eqala usithe ekhuluma. Hayi bafowethu siyabonga kubantu abakhomentayo. Siyawafunda ama comment enu and ngicabanga ukuthi namhlanje kule video le kahle le video le eyami nani kuma comment yabo kulabantu abasuke bebuza izinto eziningi kakhulukazi ezintweni ezifana nenombolo siyazi ukuthi abantu abaningi kuningi abantu bayithanda ke inombolo but angazi ukuthi why abantu bathanda inombolo kodwa ke ngiyabona lapha ama comment ukuthi abantu ngathi bayithanda inombolo but thina ukukhuluma ngenombolo lana suke senzela ukuthi wazi ukuthi uma ngabe wenza icala kukho uyini ohamba uyobhekana nayo phambili so ingakho sigcina sesikhuluma ngenombolo not ukuthi sisuke sipromote inombolo wayithe usithe uzovala ke kodwa usiyavala ngendaba yenombolo but namhlanje sizobuyela emuva sithe hamba kanjani mfethu hayi ku-right mfethu hayi mfethu ungabingelela uqhubeke ngoba ngisike sayikhuluma eceleni ukuthi athina mana nawe kanti uyawafunda futhi ama comment hayi mfethu ngiyabingelela kuma viewers Umkhanya Kude TV ya usithelo wafethu usithembiso cele King SMC abanye bathi Mr Delicious abanye bathi ushoti hayi ngibiza noma ingane kodwa ke ya bafethu siyabonga kuma subscribers siyabonga bafethu kuma viewers siyabonga bafethu bona bonke nje nabalayikayo bafethu ama comment ya siwazwile ke bafethu ama comment njengamanje njengoba esho uVusi bengithe ngiyavala endabeni zenombolo yabo ngoba kahle ngifuna ukuyisho le inombolo ngiphume kuyona ngisejele yabo ngangena kuyona ngaphuma kuyona ngisejele ngokuthi ngase ngithathe iroutine so kulungileke kodwa sizokhuluma ayikho inkinga ngizozwa kuVusi bafethu elandela ama comment eni bafethu ukuthi bathina abantu ngoba siyawabuka ama comment ayikho inkinga ngaqhubeka Vusi wethu hayi abantu abaningi babuza ke laba ukuthi kanti le ndoda yona yayihamba ngawuphi line uyabo khuluma indaba zo line ukuthi kanti wena wayithatha kanjani le nombolo ngoba kuthiwa wena uyi28 ngoba baze bathi leli 28 lela balishasha ke into enja so manje ngifuna ukuthi uphendule lapho ke naba abantu ababuzayo lapha umuntu osho kanjalo kuwena mhlawumbe ungamphendula umthini ya mhlambe angiyiqale kanje ngiyazi ukuthi abantu abaningi bana lento ethi aliki 28 lingazange libhejwe kusho kanye ngifuna ukukhuluma nje ilanguage nje eclean yeah ile ngizwa ikhulunywa kuma comment ngoba phela ngiyayibona kuma comment bamshaya ke lo okay bafowethu ayikho inkinga iperspective yeni le yabo kodwa mina ngifuna ukuthi ngiyichaze khona nizoyi-understand ngoba uyabona lento eniyikhulumayo nikhuluma into enizwa ngabantu bethi yabo mina mangavela umuntu oyedwa ngathi yena uyayazi lento futhi uneshow yayo waboshwa uyazi naba sibabonile abanye kuma podcast ahlukahlukene khona umuntu nje ugenerally kwenye ama podcast ngeke ngisayisho ngegama ugeneral ose28 mayichaza uyayisho lento uthi hayi no kuno line onje abantu abakuline onje hayi abafazi labo base 28 abantu bakuline onje bantu base okay angivezeke le icaca e28 yabo kuno line ababili 28 yabo bese ukuthi uhamba ngamuphi line khona ama private yezo lot khona amaphanga ka line yezo lot so ama private kuthiwa ngama follow ka line bese kuba khona laba abasebenza ngegazi kuthiwa ke lawa amaphanga ka line alright angiveze ke kanje kulaba ekuthiwa amaphanga ka line abasebenza ngegazi uma ungena enombolweni kufuneke ungene ngokuthi ugwazi umuntu ungena ngegazi ukuthi uyambulala noma fanele afe mayifile ngenze kafe ngenze kangafe into esiyifuneka igazi kubonakala igazi uyabo
kungenzeka afe ukuthi mhlawumbe abantu bazodidike ekuthenini abazi ukuthi ama-28 akhipha imeda ama-28 awayikhipha imeda kungekho isizathu suke kunesizathu uma suke ekhipha imeda so le yamaphanga kalayini abasebenza kuthiwa ulayini obovu loyo yabo basebenza ngegazi labo bantu so suke kufanele aphakame ukuze angene kubonakala ukuthi uyinsizwa uyabona vusa ngichaze kanje uma uqashwe nombolweni 28 kunomuntu ekuthiwa unyazi lapha kunomuntu isibani sokuqala kunomuntu ekuthiwa ubhova lapha labo bantu labo ibona abasebenza la kuyona yonke lento angithi yabona before kunomuntu ekuthiwa usayitsheni kube nomuntu ekuthiwa uSilver 2 yabo ubani lo umqashi entshonalanga labo bantu labo bame empambanweni zeindlela yabo lonto ibona abaqashayo yabo so angifuna ukudlula kancane lapho labe ngibasho isibani sokuqala lokuzana unyazi ukhilikithena bese kuzoba ubani bese kuzoba ubhova laba bantu ibona kahle abasebenza lo msebenzi lo uSilver 2 no Sayitsheni basebenza izinto abazoyithatha abayilethe kubona belethe kulabade abathathe kade ngibabala uma beqasha lapha bona okumsebenzi ukufundisa labo bantu lento abafundisa yona bese bebayisa kulabo abantu alright angiveze lento uma uqashwa kuyiphanga lakini usufuna ukuphakama so kuyenzeka uthola ukuthi kuzofika isibani sokuqala ukhilikithela noma ubhovu kulabo abantu abawu3 yabo uma mesifika isibani sokuqala sifike sokhanyisa olayini yabo sizokhanyisa olayini ngamanye amazwi uzofela lapha abone ukuthi umuntu okanjani wena yabo lonto le ukangako njalo ubani ukhilikithela unyazi lukangako malukangako kusho ukuthi owala umsebenzi ukubamba ukuthi umuntu okanjani uma utholakala ukuthi umuntu onesibindi bakwenza iphanga likalayini futhi hayi ukuthi bavele bakwenze nje uyabuzwa uthi wendoda ungamgwaza umuntu engenzela utho yabo waligwaza iphoyisa lingenzela utho asigwaza isiboshwa singenzela utho uma ukuthi uyavuma ke uma uthi uyavuma ke usufaka kulo line obufu yabo lonto le so lana ke bese kuzoba khona uline omhlophe la bekuthiwa amafolo kalayini angichazeke le kunalento esikhona manje 28 ukuthi uma uzoqashwa kulayini omhlophe angithi manje kubona ukuthi kusho wena unaso isibindi wangaqashwa kulayini obufu bese uqashwa kulomhlophe mawuqashwa kulomhlophe akusikho ukuthi uzolalwa manje uyatshelwa izinto ofuneka uhambe kuzona njoba kuthiwa ifolo likalayini ngamanye amazwi kusho ukuthi usukuzofundiswa vusi nababukeli usukuzofundiswa lezi zinto ofuneka ufundiswe zona yabo lonto le so kuthiwa ke inombolo iyafelwa yabo kuthiwa inombolo iyafelwa so manje uthola ukuthi ke lo muntu lo usayitsheni kuzothiwa uyindoda ubaba wakho uyabo uma uyindoda ubaba wakho uthothi manje sekuthiwa ufune usebenze wena kuyena angithi understand uma usebenza kuyena usebenza kanjani usebenza ngokuthi uzosoma uyabo not ukuthi ulalwa la ngemuva uyasoma lento bathi bayazi lokusoma ngoba into esuke ifuna ukubonakala angithi kuthiwa kulayini omhlophe wena shuthi usilver wena usebenza kulayini wesiliva
So into esuyifuna ukubonakala usuyefuna ukubonakala leli siliva leli. So uma ever uzolalwa einqeni lizobonakala kanjani leli siliva. Ngoba lo muntu phela ngithi kusho uzochamela kuwena ngaphakathi. You understand? So leli siliva leli ngoba ilona liba ubufakazi. Kuthi hayi lo muntu lo ubachomelile bonke olayini basentshonalanga. Uyabona lonto le? Alright, angiveze lento ke. Lo line loyo ukuthi wenziwe kanjalo. I28 Maskap le. Yabo. Abanye bawusebenzisa futhi kuline ekuthiwa isibomvana i28. Uyabo? Kodwa kuno line ekuthiwa umzukwana i28. Kuya ngokuthi wena uqashwe obani bakutshela ini. Uphi ke lo umzukwana? Emzukwaneni mengithi umzukwana kusho ukuthi ekuqaleni kwayo inombolo. Yabo? Unongoloza mfethu wakubeka kwacaca ngokwabantu abazulayini ukuthi akaqashi yeshe insizwa. So uma uzolalwa osho donto siphambene nento yakhulunywa unongoloza. Okuyena umuntu owaqala lento. Uyabo? So ondoda ke bahambe bawubheka ulayini. Ondoda bengithi ondoda shuthi inumber 1 nenumber 2 zasentshonalanga zawubheka ulayini ngangani ngoba kwakukhona abantu ababeqashwe ngalendlela kade ngikhuluma ngayo. Nabo vele mabekhule enombolweni bakhula bazi ukuthi kusebenza lento kanje. So nabo automatically mabezoqasha baqasha abantu bebeqasha ngaleyo ndlela. You understand? Yeah. Kodwa bakhona abantu abangaqashwanga ngaleyo ndlela. Angiyiveze lento. Uyabona uma uqashwa uzothiwa uhola 10 njalo ngonyaka. Ithini leyo nto le? 10 njalo ngonyaka kusho ukuthi intshayelo yakho leyo. Into oyiholayo wena uhola intshayelo. Yezona ungenile entshonalanga sengikhuluma ngolayini omhlophe nje angithi. Khuluma ngabantu abakuyisiliva. Uqashiwe la, uyabo? Bazokutshela abantu abazinombolo. Mawuse uqashwa lapha uzomgcogwe number 2 yamasayitsheni. Njengoba uthi umgcogwe number 2 yamasayitsheni usho ukuthi umsebenzi wayo. Ngamanye amazwi umsebenzi wayo kwenzani? Ukukufundisa. Hayi ukuthi umsebenzi wayo ukulala. Ngisazoyiveza into engikhuluma ngayo. Yabo? Umsebenzi wayo ukufundisa. Angithi manje usayitsheni kuthiwa uJosaka kaBhofa. Yabo? Ngamanye amazwi uyisikhwama sikabani? Sikabhofa manje uJosaka futhi isikhwama esiphethe ubani? uBhofa. Isikhwama esingane esikhaka ngokukhabhadini esiphethe ubani? Esiphethe uBhofa. Ngamanye amazwi uthi ubani osuke kunqwathile noma usuke kuthathile. Uthathwe wena yilabo uBhofa nokhilikhethela lesibani sokuqala. Yabo? uBhofa wasekuthatha ukhiqilela kubani kusayitsheni. Uyonzani kusayitsheni? Uyofundiswa ngokwenombolo. Not ukuthi uyolalwa. Sengikhuluma ngomzukwaneke wenombolo manje. Uma sekuhlehlele kuJosaka wakho, uJosaka wakho ubani? Osayitsheni. Uma sekuhlehlele kuJosaka wakhe ke. Uyayizwa lo, usuke njani lapha? Uyofundiswa. Ufundiswa kanjani? Ufundiswa amadina umtriwana. Yabo? Shuthi ngamanye amazwi ufundiswa izinsuku eziwu3. Ufundiswa funa ukuthi ngo3 days ubusuyibambile yonke into akufundisa yona. Uma ukuthi awuyibambile usuzothathwa ubekwe kwenye dimension. Enombolweni kubona ukuthi hayi lo muntu lo uyaphuza ukubamba. Usungase uye kulayini obofu. Ngoba kuyabona ukuthi uyaphuza ukubamba lo muntu. Yabona njengoba kuthiwa laba bakulayini omhlobo kuthiwa amafolo kalayini. Abantu labana ababambayo abasho njengoba kuthiwa amafolo kusho ukuthi uma befundiswa basheshe babambe. Yabona? So uma ungasheshe ukubamba kuyacaca ukuthi uyiphanga likalayini. Yabona lonto le? Okay, angiveze lento ke. So kulo 28 Maskap noma kulesi sibomvana. Uzothi uma usayitshene eseyindoda ubaba wakho. Yabona lonto usuzokufundisa usayitshene. La madina umtriwana lawo. Yezwa kusuke kuthiwa wena uzosebenza kusayitshene. Ngokwe 28 Maskap noma ngokwesibomvana. You understand? Wenzani kulamadina lawo? Uyafundiswa, uyezwa lonto, bese yakusoma kulamadina umtriwana.
yabo ngoye kusomile sekufunekani mase kufuneka ubufakazi bokuthi uchomelile ulayini ngame amazwi usho ukuthi uvumelile yini ulayini understand sekuvezwa leli silver lakho leli isilver lakabani lakho usayitsheni phela ngoba uyena usokuchamela emathangini ngithi ithathwe-ke lento izoba ubufakazi lapho nje awuchomelile ulayini nawo nali isilver elubufakazi yabo iyenziwa-ke leyo nto iyenziwa leyo nto yabo iyenziwa leyo nto kuya ngokuthi uqashwe ngamuphi ulayini yabo lo hayi ukuthi wonke ama-28 hayi ukuthi wonke ama-28 yabo nje mina abantu ababengiqasha bethi bangiqasha kuyona e-28 maskapa yabo ngaba nenhlanhla yokuthi kunomuntu lo muntu lo igunya leli elalithe abangiqashe kanti lazi ubhuti wami uyabo ngiyakhumbula wakwayichaza kanjani kanti lazi ubhuti wami yabo labuka la ngithatha ngibeke eduze lathi hayi manje yabo wena njengoba ungazi kanje uyongibona eminyango manje ungidubule yabo le nto le ulwe nami ngezwe lo lase linginikeza abantu abazokunikeza ulayini 1 umzukwane yabo okusho ukuthi ingqilikithi kalayini noma ngithini uqondile kalayini loyo yabo so mina ngangena kanjalo kweNtshonalanga yabo ngafundiswa eNtshonalanga bengihola ishumi njalo ngonyaka bekuthiwa ngisho ishumi njalo ngonyaka uyabo lonto okusho ukuthi ngikhola intshayelo uyezwa lonto ngiyashayelelwa mina mfethu ngibambe lento engiyibambayo uyezwa lonto mangingabambi futhi yabo kunolayini abadaleka eNtshonalanga yabo uthi umuntu uma engabambi yabo bethi ukuphahlula imvangana yabo lonto uze uvuleke indlebe lezi yabo lonto le ukwazi ukubamba yabo so injalo khona eminye imibuzo ngoba ngifuna ukucacisa leyo nto ukuthi kuhluka lapho kuhluka lapho omunye umuntu uzothi ayikho lonto eNtshonalanga ngeke kuzo ayiyafela inombo funeka ulabe kuzo yabo nje amaphanga kalayini iphanga likalayini into okubulala ngempela utshela ukuthi wena uthi lilaliwe hayi ngiyakuthola Westay ngifuna ukudlula futhi kulento le yenombolo ngizokubuza futhi lo mbuzo lona abawubuzanga kodwa kuwena khona umfowethu okwaba khona la ngicabanga ukuthi kwambona lo mjidi ube 26 so wathi lo mjida lo mayesho wayebeka wathi beyigunya elincane uyabo kusho ukuthi bekhona phathe reporter khona ngabona ngazi ukuthi abayizwa kahle lento kodwa ngiyazi ukuthi nawe wayibuka le lokho sana uma ungayichaza le nto leyana ngoba ngiyazi ukuthi wena ukuthi ubuyi 28 and ube 26 uyini lwamjida loyana ngokubona kwami angiveze le angiveze le uyabona mhlawumbe ngiqale ngivezele eqala ngoba omunye umuntu uzoyibuza ukuthi uyi 28 nje usithe yabo ubazi ngani olayini base eMpumalanga yabo ngoba yena useNtshonalanga yabo angiveze lento inkambi yokuqala eNtshonalanga yabo uyabona ungelekejana lo ama 26 athi yezwa lo aphakamisa iflag lakhe yabo i26 lelo clear flag lela kusile iflag likangelekejana lela ngokomzukwana ngaphandle kwabantu abangutshelwanga ulayini noma abagoqiwe ngolayini bambathiswa amakhalibhothi yabo mengithi abambathiswa amakhalibhothi ngisho ukuthi banikezwe into kwathi uyinje kanti akuyona siyakubamba ke thina unibalayini yabo sikubamba ukhuluma nje ukuthi umbathiswa amakhalibhothi ke yabo ungelekejana uyi27 yabo 28 nongoloza ungelekejana bephamisa u8 yabo bephamisa u8 naye benobani benonongoloza kwaba khona into eyadaleka ke emzukwaneni yezwa lo nto mayidaleka kwaphoqa ukuthi ukhonela yabo bengena maphakathi nanabo yabo lonto kuphoqa ukuthi ungelekejana aphula umunwe odwa aphakamisa u7 ngoba yayisibaxabanisa lento ungelekejana nongoloza leyo nto yayibaxabanisa ngaleso sikhathi yabo alright so ama 26 wona azovela sebese besejele mina lento engikhuluma ngayo emzukwane ngikhuluma ngento eyenzeka bese yimayini unongoloza nongelekejana bese yimayini ukuboshwa ke kwabo mase bengena ejele indaba ye26 ivele ejele sivela ngobani ngoGrey yabo uGrey
bewumuntu kanjani uGray umuntu obeyisontela eyisontela ePostoli ejele yabo mayisontela ePostoli uGray babona basime bembuka yabo abona ulokhuzana ungelekejana uthi yazini lo muntu singakwazi ukusebenza ulayini naye ngoba bewucleaners yabo njoba futhi sonto ePostoli bethembakele ejele so ubekwazi ukuphuma ekwaye ema-section kanjani babona ukuthi lo muntu singakwazi ukumsebenzisa ukufaka inombolo esiyidingayo yezwa lona kangangokuba ezinye izinto ebekwazi ukuthi ayithatha khona beyifaka kulona iBhayibheli lesoyiphethe yezwa lonto le amkuzi uNongolozi ethi labantu bakho laba ngibathembi yabo labantu osubakhanda wasekhanda umkhosi yabo lo mkhosi okaGray ekuthiwa ama-26 yezwa uGray yena submit kubani submit kuyena uNgilekejana yabo lona futhi zonke inombolo ababeyithola babeyithatha beyibeke phambi kaNgilekejana uNgilekejana methola inombolo uyayithatha uzoyibeka phambi kaNongolozi you understand so awukho kulayini mina yabo njengomzungwane we28 engawazi yabo lonto so ngifuna ukuveza lento ke lento yalomfethu ayikhuluma umethi uthi wayeyigunya elincane mhlambe ilonto edida abantu ya khona lapha badideka khona kancane yabo so omunye athi hayi lona uyilokhu but thina phela asazi ovusi nje asazi umuntu maye ngibuza into enjalo mina ngiyazi le nto so ingakho ngibuza wena ukuthi uyicacisa kancane yabo omunye athi hayi lo muntu wazathi hayi lo muntu akazaboshwe lo muntu akazilutho uyayibona into enjalo but ngiyakhumbula ukuthi eqaleni sasho ukuthi abantu sizobacheckisisa ukuthi hayi baboshwe ngempela ya insizwe iboshiwe siyakubona lokho and futhi i26 idwebile uyabona ilona manje asazi ukuthi ikuphi ke manje thina sekufanele sikwenze ukuze abantu bakholwe ingakho ngibuza lo mbuzo kuwena yabo ngithi awe uyicacise lapho uyayibona kushuthi yabona njengoba ethi yena uyiguna encane ubezama ukuyibeka ngelanguage abantu abazokwazi ukuyizwa ngayo enye futhi into yabadidi ukuthi athi uphethe ngifuna singene lapho songena lapho ngifuna singene lapho now uyabona angiyilinganise lento ngento egeneral angithi siyazi sonke emaphoyiseni khona labantu ekuthiwa o-constable o-vanboy bese kuba khona osayitsheni kube khona obani okapteni obani kanjalo okholo colonel o-lieutenant bonke labo bantu uma uqashwe nombolweni usuke usangene njengomuntu o-constable uyisosha uyezwa lonto usalapha phansi kwi-ground floor yabo so uyabona umfethu lo njoba ethi yena uyigunya elincane kunomuntu lapha nepolice ekuthiwa usergeant usuphethe bani uphethe o-constable ngithi uyabona lonto usergeant akasili igunya uripota kwigunya yabo but kulabo constable uyimfanelo yabo so lo mfethu lo uyimfanelo lo imfanelo ngoba yabona uma usuka kwenye level uya kwenye level kube khona abantu abazoba ngaphansi kwakho bakhona abantu ababa ngaphansi kwakho uthothi bangaphansi kwakho labo ngaphansi kwakho wena uyimfanelo kubona okay hayi mfethu uqedile ungesithole hayi ngicabanga ukuthi bonke abantu bazwile ke and ukuthi kahlahle lwamjito umthoko lesikhuluma ngayo halona igunya uyimfanelo kodwa kukhona abantu abaphethe bakhona ngaphansi abangaphansi kwakho abantu ke badideka uyimfanelo zabo labo bantu yabo ngoba bathi abantu ngeke ukwazi ukuthi ufike ejele usuphethe wena into nalesiba usenyukela kwenye level yena masenyukela kwenye level sekukhona abantu abangaphansi kwakhe so laphana ke shuthe 26 bamnikeza lelo posi uthi hayi wena mfethu uzobheka lapha ngoba ngaphansi kwakho so imfanelo zabo okay I know mfethu hayi ngiyakuthola okay hayi masiqhubeka ke la mfethu ngicabanga ukuthi sizoqhubekela odabeni ekuthinta izifo mfethu etholakala ngaphakathi ejele
siyakuthola ukuthi khona ivideo engeke ngayibuka nje yabo echaza lokho zanuthi kulama podcast elinye iphoyisa lichaza lisho elisebenza ejele ngasho ukuthi ujele ethi niyakhuluma kulama podcast yenu kodwa anikuvezi lokugula lokhu iboshwa elezi ebhekana nakho uyabo so ngifuna ukubheka lapho ukuthi mhlawumbe kuphi okwaziyo mhlawumbe izifo umuntu angathi mayifika ejele efike ebhekane nazo eyithole khona mfethu uyabona mengakhuluma ngaleyo nto ngazi kunabantu abangena ejele bengenalutho ephila kodwa mase sejele ngaphakathi uthothi usenesifo esithile yabo lezo zifo ayingeni ngokulalana kuphela ngoba ngiyazi abantu into ezoduma kubona emakhanda nje ukuthi hayi ukushuthi walalwa wavele waba nalento ungaba mhlambe singakhuluma lapho mhlambe njengo HIV nani ya uvele automatically nombani obona it's obvious ukuthi kwenzakaleni ngoba ungena ungenalutho manje usuka nje oshuthi la ejele uyalalwa alright izinto ezenzakalayo lezo ngeke siyiphike ngiyakuthola but khona lezi zinto ezenziwa ejele yabo ezenziwayo uthotha uyazi nabantu mfethu angiyikhulume nje le kunabantu abafuna ukuvunywa yabo ufuna ukuvunywa mfethu uyabona ubonakala ngathi uyakwazi ukwenza izinto mina nginte angishaya ngasho nje uthi vela ngisiya umuntu onjalo yabo ngisiya umuntu othanda ukuvunywa ukuthi ngazi ukuthi ngathi manje ngavunywa abantu mina ngithanda ukuthi ngathi ngahlala ngikwi down floor yabo la ngizobuka nje khona yonke into ngoba bengisuke ngihleli lapho ngisuke ngibuka yonke into yabo angikwazi ukungena entweni engigcine ngingasakwazi ukuphuma kuyona ngoba ngiyihlalele lapha yabo uyazi uthola ukuthi kunalento enziwayo yokunyusa thola abanye banyusa insangu igoqa insangu ifakwe inqinla yabo ejele abantu banyusa ngisho amafoni lento abanye ngangizwa nje ama comment la bethu abantu ayikho lento unganyusa ifoni ngitshela ngento mina ngikhuluma ngento engizwa umuntu ethi wayikhuluma futhi lo mfowethu leyo nto leyo yabo ukuthi kuyenzeka wathi uyakwenza bathi hayi ayikho leyo nto mina angikhuluma ngento ngizwa ngimtshela ngento mina ebiyenzeka phambi kwami kanje uthothi siphuma enkantolo ngingakagwetshwa siphuma enkantolo kanje sithi siphuma enkantolo sikuwola wola baphethe anyuswe manje amafoni yes ihlale esiswini ifoni hey mfethu nami uyangimangaza ngifuna ukutshela mama ngangakaze ngiyibone phela leyo nto njoba ngisho ukuthi mina phela ngangaboshwa ngingakaze ngaboshwa ngithi la bantu bayifone enqeni so leyo nto le igcina yenzani im-affect umuntu uyabo igcina im-affect umuntu uyezwa lapha sekukhulunywa esibhedlela kufika kunekhathi uthola ukuthi kufika abantu baka health ema-sectionini lo dokotela amanesi nani mkhishwe niyiboshwa kuthiwa hey nithi niqeda mhlawumbe ukuphaka ekseni kuthiwa nanka amanesi mkhishwe nokuthiwa phumani phume namabhakede lihlala ngaphandle nizobalalela basho bathi la sesithola inkinga enje la ngaphakathi yabo abantu bayalalwa la abanye abantu bafile babulewe izifo ezithile abanye bayagula kumanje yabo omunye ufike lapha ngabe news into ethile bingasaphumi kwadinga ukuthi siye simhlinze lapha yabo lo nto iqinisa idala izifo uthola umuntu usenama anal problems senama anal illness uyabo lo nto le yezwa lo nto belalwa mhlawumbe noma uthi omunye bengalalwa benyusa okunye ngifuna ukukhuluma yabo lento iqala kancane kancane mina ingakho mina enganyusi ngisho imali bukwazi ukuthi uyigoqe ibencane ibe ngaka hayi bengincamela ukuthi ngizama ukuyishuthe ka somewhere uthothi mekuseshwa ivele itholakala kuthiwa ungcono ukuthi uyinyusile ngithi mina cha mina ngeke nginyuse kulungile ithathiwe ngoyitholenge yabo ngoba iqala kancane phakathi akuvumelekile ukuthi uphathe imali awuyiphathe ejele ayikho imali ejele imali ejele uma uvizithiwe umuntu kuyivisit uyayibhalisa lapha uzoyisebenzisa kanjani leyo mali ngesikhathi uyayibhalisa kubhalwe phansi anikezwe slip so ukuthi uyibhalisile ngesikhathi esekubona lapha bese kunikeza le slip lesi noma ngangakunika futhi sona
ngoba usuke ibhale ngeprison number yakho wena futhi uyazi ukhulumile naye ukuthi uyifakile uyazi mase kuthiwa kufuneka isitolo kuthiwa obani abafuna ukuya esitolo kubhaliswa kuthiwa isitolo siyabhaliswa awuvele uye esitolo ungasibhalisile noma uthi unayo imali ngeke uze uye esitolo kodwa ungasibhalisile isitolo kuyabumenyezwa kuthiwa isitolo bhalisweke yabo uma ufika lapha esitolo ufika ukhipha ithikithi lakho lelilejele uliveze uthi hayi bese bethi ginqala bakutshele ngesikhathi ukhipha ithikithi lakho kuyavela abana babuka la uvela uthi unemali engaka ya bese uyaginqala yabo uma usuthenga lapha nasi isitolo la awuphethe imali ngesandla futhi i sort of check check awuphethe imali ngesandla ufike nje uyazi ukuthi unamalini ngoba usuyibonile ebhukwini lapha futhi mhlawumbe uthi awuyibona ngoba uvela uyazi nje kodwa uzoyibona futhi ebhukwini mase sekuconfirm lapha uzoginqana nani usufika uyasho lapha ngicela u1 no2 no3 no4 no4 ngesikhathi bethatha beshala ukuthi night libheke ngala lento iyabala la uyayibona ukuthi oh sekuyimali engaka manje mawuthi ukhona ufuna ukuyihlampe ngithi no 500 rand uyabona seku 300 rand uthi hayi sengigcinile ukuthenga senge lo 200 rand usazophinda uthenge ngawo kuba into kodwa imali ikhona nje ikhona ingena ngendlela engena ngayo okay hayi no ngiyakuthola sithe athina wakho ukuphetha ngicabanga ukuthi mina lebe kuyivideo yami nababukeli lapha kuma comment abantu baphendulekile usuphendulele nale yansizwa ngoba mhlawumbe ngesiphindi ibe khona ingakho bengibuza wena ngodaba lwayo so athina wakho ukuphetha sithe into engifuna ukuyisho ke ile bafowethu ukuthi ungezwa abantu bexoxela into abayixoxelwa yabo ngoba into ayixoxelwa yabona manje mvusi mengasethiwa ngizokuxoxela into ngixoxe njengoba ngixoxa nje manje wena mase uyithatha into usuyixoxela umuntu izobe ingasafana nale ngixoxele yona uzobe usuyixoxe ngeyakhe indlela wena lo muntu omxoxele mase uyixoxa la yabo manje misifika kumuntu wesi10 noma wesi8 umuntu ngizobe isayilento ade ngikhuluma mina izobe senama spice yabona ke so ingakho ngisho ukuthi kuhle ukuthi uzwe into from the horse's mouth yabo lonto le abanye abantu uzobe siphikisa la kuma comment basiphikisa ngento abayizwa ngabantu mhlawumbe uyizwa ngomuntu wesi20 yabo otshelwe umuntu wesi19 kusuka kulomuntu kusuka from the horse's mouth wesi20 yena uzophikisa thina la yes thina siphuma ejele thina asiqhengi ukuthi siphuma ejele yabo but into esizele la asizile ukuthi sizophakamisa inombolo asizile ukuthi sizoyiqhaji inombolo uthi inombolo bafethu ibaleke but senzele ukuthi ababukeli bebe neunderstanding abantu banezingane la mfethu yabo banezingane la yabona nje into enziwa izingane namhlanje nami ngiphuma ejele ngathuka uthi ama 2k ayithandi inombolo hey nendlela ayiphilayo nje anesibindi ongasazi ukuthi asithatha uphi uyabona nje ilento le idemonic kodwa athanda le nombolo le othi uma usungena lapha ngaphakathi uyibonja ayiyona into uyicabanga ola lo ayiyona into uyicabanga ola lo uzozuyisona ukuthi wangena kanjani so into engizama ukuyisho wafethu ukugoqa nje ukuthi lento esiyikhuluma la sikhuluma thina in terms of ukuthi abantu bebe neinformation bakwazi nabo ukululeka abanye abantu yezwa lona bangagcine sebeyithola sebekulama situations akanje aba understand ukuthi ungena la inombolo yenza u1 no2 no3 ilapho nje siyacela ke bafowethu ukuthi ke ni subscribe niqhubeke nisilandele kule channel ehamba phambili umkhanya kude TV siyabonga kakhulu.